Mana y'imbaraga n'amahoro, Mana y'iteka n'ubuhungiro, Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye wongeye kutubonanya ukaduteranya abangana gutya. Izina ry'Imana rihabwe cyubahiro. Mwami Imana, abakuru n'abatoya bari imbere y'amaso yawe baragushaka. Kuri uyu musozi uharemera ibirori, wagire abantu bibyibushe, ubatereke vino y'umurera, uhaze inda z'abantu n'imitima yabo. Twuzuze ushiramanga, twuzuze ubuntu n'imbaraga zibonerwa muri Kristo, weyura imbaraga z'imyuka mibi y'abadayimoni na Satani, maze uganze mwami tuguhabwe icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Turi n'umunezero mwinshi cyane wongera kubana namwe. Imana bishimirwe, Imana ibahezagire. Ishimiye kubana namwe mwese, turi abakristo namwe. Inyuma y'ubukristo turi abavandimwe. Imana ibaho umugisha. Nanone turongera dushimire itorero rya hano ryaturaritse tukaza. Imana ibaho umugisha mwese uko mungana, abakoze, abasenze. Imana ntabwikiranirwa, hamwe n'abavandimwe abayumbe. Imana yo mu ijuru idakiranirwa ibaho umugisha. Mugira amahoro yuzuye imitima yanyu. Yesu arushaho cyane kubakomeza. Baririmbyi, Imana ibahezagire cyane. Abacuranzi bityo bahabwa umugisha n'Imana. Abadiyakoni bahabwa umugisha n'Imana. Abaje guterana bose bahezagirwe n'Imana yo mu ijuru. Imana ibagirire neza. Muvandimwe Fidele twarabanye mu itorero, ari umuvuzi wa sente. Fidele, Imana iguhezagire cyane. Kubana nawe n'iteka rikomeye. Turagukunda n'amahoro kabisa, kandi niringiye ko tuzabana mu bwami bw'Imana. Imana iguhezagire muvandimwe, kandi Yesu aguhe umugisha. Twabanye neza nawe, dutandukana neza nta mugayo. Imana iguhezagire. Hanyuma rero n'abandi benshi twagiye tubana batandukanye, Yesu abagirire neza. Dusome ijambo tuganireho. Turasoma Abaheburayo igice cy'icumi umurongo 36. Igice cya 10 36. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe.
haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda, ariko umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Nyamara nasubira inyuma umutima w'Imana, umutima wanje tuzamwishimira. Amen. Turarangiza dusomye ubutumwa bwiza bwa Luka igice 8:13. Luka 8:13. Izaguye kukara abo nibo bumva ijambo bakaryemera banezerewe, ariko ntibagire imizi. Bizera umwanya muto, maze ibibagerageza yabageraho bagasubira inyuma. Amen. Turaganira gahoro gahoro kugira ngo ari wenda ko tuba twumva niba byo bihuye no kw'Imana yashatse, tubone twese bibaye. Tushimira Imana ko kuko tutazoba twihenze tugasanga uko twatekereje guhuye n'ivyo Imana ishaka, kandi nibibushana amafuta ahora mu ruhande rwacu kubonera no gutungana iteka ryose n'ivy'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuko mukwiriye kwihangana nimumara gukora iby'Imana ishaka, uzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, nyamara niyasubira inyuma umutima w'Imana tuzamwishimira. Satani niki aza higa mu bugingo bw'umukristo, kandi kugira ngo umuntu wese aneshwe aba yaturutswe he? Ni hehe Satani menera kugira ngo imuhinguranye? Ni he Satani zituruka? Niki Satani ibanza kwirukiraho kugira ngo igikure mu muntu, nyuma yabwo ashira imbaraga. Satani abanza gukura ijambo ry'Imana mu mutima w'umuntu. Ijambo ry'Imana mu mutima w'umuntu. Ijambo
rikavamo. Iyo umuntu amaze kumva ijambo agafata imyanzuro yo kurishira mu bikorwa, Satani avutsa impamvu zidakurikiye uwo zigiye kurenganya rya jambo, kugeza uwaryumvise yumva ari nko gukanja umusenyi, akikunkumura ngo wenda kwirokora, akumva wenda kurireka ari nkako kumubera kwiza, kumva araruhutsa, kumva yotura ashi. Jambo ryamara gusohoka akaba asigaye kutyo, akaba asigaye kutyo. Urupfu ni ibitotsi byo mu mutima birembya abagenzi benshi. Icyo gituma Paulo yavuze ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone kwa kumurikira. Bwana sifiwe. Ibi bitotsi byari birembeje bano bagenzi, byari bitotsi byo mu mutima. Mukristo aganira na mugenzi we ngo aramubwiye ngo nta kindi cyatumara ibi bitotsi biturembeje ngo ni ukuganira, ngo amagambo meza, amagambo y'umwami wacu. Ngo aramubwira ngo ariko reka mbaze nkuririmbire gatoya. Ngo aravuga ngo wabitotsi bibiwe biturembeje, wabitotsi bibiwe biturembeje. Umuntu arasinzira, yamara gusinzira agasahurwa. Nibuka ibya wa mugore wabyariye mu bitaro Yerusalemu, nijoro bamwaka umwana muzima utarwaye, udafite na fievre, bamushira intumbi mu gituza, arara yonsa intumbi, buca yapfushije, azinduka n'induru itabaho, igihugu cyose kirakubana kugeza ku mwami Salomo. Niki cyatumye umugore yamburwa umuzima? Ntabwo ari amaboko makeya, nuko yasinziriye mu gihe cyo kuba maso, nuko yasinziriye mu gihe cyo kuba maso. Yohana ariko kwa Kipatima aravuga ngo Bwana sifiwe. Aravuga ngo ukomeze icyo wahawe, hatagira uzaka kwa kikamba ryawe. Komeza icyo wahawe. Turuzi apotre uyu Satani ndiyo mukurikirana kubera ishati irabura, ndiyo mukurikirana kubera umugore n'abana, iyo mukurikiye gusa kuri kimwe. Yobona akigezeho akagisingira kwa makureka, kakwiyorera ukaguma hano mwikina kasarana, kakwiyorera kamatambuka kabararangije. Daimon uwo akaja guhabwa ingororane kuzimaga, akazamurwa cyane kuko yesheje imihigo. Niki akora? Ashingura ijambo karikura mu bugingo bwawe. Iri jambo ni chakula na dawa. Bwana sifiwe. Na nguvu za kuimiza musafiri katika mwendo. Niryo migabo, nizo mbaraga ziduha guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Niba mubona abantu baraguye, ntibatangiriye kunywa ku itabi, kandi ntibatangiriye gutandukana n'abagabo, kandi ntibatangiye ari babi, batangiriye kuri iki cyababayeho. Satani abanza kubaka ijambo, arikura mu mitima yabo, basigara bugaraga, basigara bari gutyo. Basigara nta kintu. Mugabo umwe yapfushe abana, bukeye umugore n'umwana wari usigaye bazindutse nabo bageze muri bato barazika. Amakuru azako apfushije nta kintu gisigaye.
abantu baza bihuta basanga umuntu arahagaze bararira arabihorera mu kanya gatoya ahita yuzura umwuka wera aravuga ngo mumenye yuko iyo tuja atari kuzimu mumva ngo nitwumva za mpanda tuzanezerwa. Aravuga ngo nguwe neza ndatunganiwe. None niki cyari kimutengo kugubwa neza? Arongera aravuga ngo ibyaha byanje Bwana sifiwe ngo Yesu yarabyikoreye byose ngo ntiyasigaza na kimwe, ntacyo kikimbarwaho nabambanywe na Kristo. Bwana sifiwe. Aririmba aravuga ngo ni neza ndatuje, ndatunganiwe. Nta mwanya yari afite wo kubabara no gusuhuza umutima. Paulo yararwaye, Bibiri iravuga ngo yararwaye 12 mu Bakorinto, ngo arwara igishako ariyo ntumwe ya Satani. Abandi baza bavuga ikitanditse muri Bibiliya ngo yari inyonjo, ngo yagiraga yareramo itamishije umugongo. Uko ngo yabwirizaga ngo yagaza sokwa umuriro ngo kaza wakira ahantu hose. Abagabo babiri barwaye, Yobu yararwaye na Paulo. Ayo makuru ntabaye indwara ya Yobu ngo yarangwaga n'ibimenyetso 7, ngo yagaza guma guhindura amabara uko amasegonda agiye, akabikire pubwa kamayirabura wese, akahinduka umweru wese, akamahinduka umuhondo wese uko yakabaye. Ngo yagaza aribwa mu magufwa, akaribwa mu maraso, akaribwa mu mitsi. Sino babwira umubabaro wa Yobu yagize. Bwana sifi. Ariko muri uwo mubabaro ngo Ayubu hakutenda zambi wala kumwambia Mungu kwa upumbavu. Ntabwo byigeze ngo tigeze ngo akora icyaha cyangwa ngo avuge nk'umupfapfa. Beze sicyubahiro. Haleluya. Alistahimili majaribu kama askari wa Kristo. Yihanganiye imibabaro nk'umusirikare wa Kristo. Bwana sifiwe. Hanganiye imibabaro. Mugomwe umfurero wacu muri 1996 cyaga bazasahura inka z'abapfurero baramusahuye. Yamavuga ngo agiye gushikisha. Niba ari umwarimu mu kanisa ry'Abanyamurenge. Pastor mwari ugiye gushikisha ati ko kuno nagenda kabisa. Ati ngavuze agenda abandi batese umuntu w'umukristo hamuja gushi. Ati ngavuze agenda bukristo kandi. Ati ngaziragiye none muracyako muvuga umukristo. Nibuka Habakuki, Bwana sifiwe. Yaravuze ngo naho imitini itatoha nzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyera. Mukanya abagabo bazi kuvuga amakuru ngo bakaza bakavuga ngo amasho yashize mu biraro, nta nimwe isigaye. Bwana sifiwe. Aravuga ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka kanezererwa muma. Uzi gituma abantu bazatubabaza nuko ari bo banini kumana muri twe. Igituma ubukene budutwara umwanya, dutinya ubukene nk'urupfu, kidutinya Imana mu bugingo bwacu. Ngo Imana ituzure, Imana yinjire mu misokoro, mu mitsi no mu magufwa. Imana ngo yinjire mu ngingo no mu manere, ihuruke muri sciatique. Imana ije mu mbone, mu ngohe. Imana ntiruzura ubugingo bwacu. Cyo gituma ibyo biyiruta biza bitubabaza cyane. Duheze sicyubahiro. Ariko ngo niba mwarasogongeye, si vous avez bien goûté, niba mwarasogongeye ngo mukamenya ko uwo mwami agira neza. Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga ngo nimugire gute? Ngo nimumwegere. Bwana sifiwe. Igituma abagabo babura tugasara ubwenge bugashira tukarwara trauma nuko abagabo n'ubundi bari basanzwe baruta Yesu mu bugingo bwacu. Ese niko demera nuko abagabo bari basanzwe baruta Yesu. Nabugi mugabo witwa Joseph wo muri Philippines yabuze umufiance, asigaye iminsi 2 aja muri Canada. Agezeyo afiance n'umukobwa
hasigaye amayinga abiri nawe arapfa. Aravuga ati basereka ngume nirimbira korali ntegereze ko Yesu azagaruka. Ngo araguma aririmba. Musi umwe ararwara shaje araremba. Ngo aje mu bitaro yegamira umusego. Bwana sifiwe. Ngo Yesu amusanga hondobereye bukeya. Ngo amushira urwandika haramubwira ngo Joseph ntugapfana gahinda ko nta mwana usize. Ngo ndashaka kuguha umwana wo mu mibabaro ngo uzamuraga isi yose. Isi aho bazoririmba bazomenya ko naguhaye umwana w'umuhungu. Amuha indirimbo yo muri 75 mu gushimisha. Ngo aramubwira ngo uyu muhungu nguhaye ngo usiga umurazi isi yose. Indirimbo yo mu gushimisha 75. Que l'ami fidèle attendre, nous avons en Jésus-Christ. Bwana sifiwe. Hari inshuti tugira ngo yobe imeze nka Yesu ituba hafi mu mibabaro n'amakuba. Aravuga ngo nta yindi baho. Abapasiteri be ngo bijera babwira ngo musigare neza. Narwanye intambara nziza narinze kwizera. Ngo uyu muhungu Imana impaye mu mibabaro muzamuhereza isi yose. Uyu mubabaro, uyu muhungu Yesu ampaye mu mibabaro. Agushimishira. Kera narondogoye mwihangana. Bwana sifiwe. Ariko Mana yanje we. Mana Israeli we. Bwana sifiwe. Mana yampaye impano yo kwihangana itabaho. Mana yampaye impano yo kwihangana. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na se. Dore turamahoro, uyabuzwa n'ubusa, uko tudasaba neza ibyo dutema byose. Bwana sifiwe. Niba ufite ishavu ryinshi ukababara rwose, ubuhungiro ni Yesu, ngwino tumwihishemo. Bwana sifiwe. Umwana azamena ikirahure mu nzu, nyina akazahenda gupfura umusatsi, akavuga ngo ibyo yaboneye muri uru rugo ngo ntazi uko yovuga. Yari akazavuga ngo no kwica nuko ikirahure cyari kinini cyane. Ariko Bwana sifiwe. Yesu jambo ry'Imana, jambo w'Imana. Bibiliya ivuga Bwana sifiwe. Uyu mugisha wa Imana rwose umugisha mu Imana rwose umugisha mu Imana rwose umugisha. Izi nyigisho za kamere z'imperuka z'abasataniste ntawo zirwanya n'igihe cyazo nizigende. Cyakora zizojana abataje mu bwami bw'Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ishimwe niyo na se, ngo yaduhereye muri Kristo imigisha yo. Umugisha w'Imana ni iki cyonyine? Ni ukuduhishurira umwana wayo akaza akinjira mu bugingo bwacu. Bwana sifiwe. Bibiliya ivuga Bwana sifiwe ngo jambo yabayeho umuntu abana natwe ngo tubone ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se wari wuzuye ubuntu n'ukuri. Ngo byari bimwuzuye ngo nibyo natwe yaduhaye. Cyarike ngo bwari ubuntu bugeretse ku bundi.
hari umukora waririmbye ariko mana yanjye umukora nimubona nkamubona guti Imana ikampishurira nkamubona umukora nohita mfukama nkamubwira nandambike ikiganza kakubwiye Ibrahimu yahuye na Melkisedeki ahita atanga icacumi yaririmbye aravuga ngo Bwana sifiwe ngo baguma mu rusengero ngo bashima Imana iteka uwo mugisha ngo bari bahawe baguma mu rusengero bashima Imana iteka uwo mugisha ba umugisha wo kuri Pentecoste uyu mugisha bakristo biragoye birababaje biratangaje kubona abantu baneshwa nibigerageza bitoya abandi baranesheje binini cyane bagahesha izina ry'Imana icyubahiro kuramya Imana kukuri ko mu mwuka niyifato umukristo agira imbere bimugaragaza imbere y'amakuba imbere y'intambara inyifato umukristo ahagirira niko kuramya Imana hari umugore mwa mukubye mukagoroba imvura ikubye irimo igihuha n'amahindu mu buryo butangaje ngo bamuhora Yesu ahita asohoka ngo ibise biramutungura yari afite indigeze ku isaha yo kuvuga ngo arasohokeje inyuma y'umurwa ngo agiye kwinjira mu kibira ngo ahura n'imvura atigeze abona Imana yarantangaje Bwana sifiwe ariko Imana Mungu anavuza ngo hivyo Mungu awakamilisha watu wake kwa mateso hapa. Mungu huwakamilisha watu wake kwa mateso. Hapana mwikorasi. Mungu huwakamilisha watu wake kwa mateso. Bazi umugore ngo arakubwa. Bwana sifiwe. Inkuba zirakubita imirabyo ibise biramutungura. Araribwa aricara ku musozi kumwijiro w'ikibira umwijimuje abamuhiga bamugose ngo atekereze itari bukore. Bwana sifiwe. Araririmba aravuga ngo mwami ubugingo bwacu ni kumunsi ngo nibuke kandi ngo ndiburama kandi ibyishimo bya ngo birashira. Aravuga ngo mwami udahinduka tugumana. Yageze ku gitero cyane maravuga ngo amaso naremba uzambonekere nzabona ubwiza bwawe bwo mwivu zosige vuba umwijima wo mwisi no mwipfa ryaje tuzogumana. Ni wowe tuzogumana abandi bose ntabo tukiri kumwe. Bwana sifiwe. Kugeza ku isaha ya nyuma urukundo rw'Imana rwari mu mutima. Kugeza ku munota wa nyuma urukundo rw'Imana rwari mu mitima. Bakristo yangana kwagiye mu bantu kwirema ibice kwagiye atakubiri yavuye mu bantu izangano zavuye mu bantu mana data tabaru Bwana sifiwe. Niba mwumva imvururu mwitorero bombori habuzemwe bazi kwihangana. Habuzemwe bazi kwihangana ngo itorero rigira amahoro. Amakamba 5 tuzohabwa mu bwami bw'Imana. 1 2 3 4 5 amakamba Imana izahaguka. Umurimo yaravuze ngo ibyo byose birangiye hazabaho guhoberana ngo duhuze imisaya na Yesu ngo atubwire ngo muraho bwoko bwanje ngo avuge ngo ngibi byicaro ni mwitare mu ruhuke ngo Yesu azadushikiriza Imana nayo ngo yagurutse kutwambika amakamba. Ikamba rya mbere Imana izoshanyura mu ikaratasi
ikarihereza abizera. Byanditse muri Yakobo igice cya mbere. Bibiliya ivuga ngo hahirwa ugira gute, uwihanganira ibimugerageza, ngo niyamara kwemerwa azagira gute, ngo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Mukomere, hari ikamba ry'ubugingo abizera bazahabwa umugambi w'Imana. Hari ikamba ry'ubugingo. Kwihangana imibabaro. Urugero dufite rw'umukristo n'umugore yo tumena ibikoko bya birimo imyita n'inkoko zaraye harimo n'ibisimba ya n'imyonka itaramera urwoya. Kugeza none turacyafite kubaha Imana no kwihangana kugeza birangiye. Haranubwa abagore boducira igikororwa. Ndahi Imana yampamagaye tugeze ku rugero rwo kwihangana kubera ko dutegereje Yesu ko azaza. Nta mpamvu nimwe isigaye tutokwihangana kubera ko tuzi ko tunapiga mbio katika mashindano kugira ngo dusingire icyo Kristo yadufatiye. Nta mugore wontesha gusingira icyo Kristo yamfatiye. Nta muturage wo kwisi wirabura umunyamurenge wandi mahanga. Niko katika mashindano kugira ngo nsingire icyo Kristo yamfatiye. Bwana se. Bakristo. Kwihangana. Birabaje kubona abantu batsindwa imbere y'akantu gatoya. Abandi barihanganye mu binini cyane. Barihanganye mu binini cyane. Shene nababwiye umugore umwe kandi William Minembwe yapfushije umugabo amusigira kana kamwe. Yamayihangana arihangana muri uku kwezi gushize revera wabo ararwara. Ngo arangiza za kumusuraho yarari kumusego byananiranye. Arambura ikiganza aravuga ngo Mana narihanganye sinakoze isoni zina ryawe. None nawe wamana we ibintu ni magirirane nta kunkoza isoni. Revera nahaguruke. Ahita haguruka revera. Bwana sifiwe. Wamana we urabizi uza majoro narwanye n'amanywa kubera iyi mpamvu ngo ndakoze izina ryawe isoni. None nawe tabara wamana. Kwihangana ntabwo ari ikintu kivutse mu iki, ni ikintu cyahereye kera. Yesu ubwe Bwana sifiwe ngo yihanganiye imibabaro nk'umwana w'intama bakemura urwoye. Baza bakubita aravuga ngo data ngo babarire kuko batazi icyo bakora. Niba turabana mu rugo tutari ibibyarwa, niba tutarabazanana kubera iki tudasa nawe, niba turabana bo mu rugo tutari watoto haramu kubera iki tudasa na Yesu. Yikoreye umusaraba ikizamuka intambwe 700. Ufata ibibuga by'umupira w'amaguru kimwe n'intambwe 100. Ufata ibibuga 7. Yesu yikoreye umusaraba awukura ku gisima cy'Betsaida arawuzamukana ararenga mu mpinga agera Nyabihanga. Tweze sicyuhero. Wamutuye hasi umutura hasi. Umuri byaravuze ngo yaneretse wa musaraba we ngo umwe yagwanye incuro zingahe ngo mubonye ndaramu yamayicaza abana kere kumeza. Bombi ni mudamu ngo bari bashuranye mu kwizera. Bagaza bagendana Mana ye mu ijuru nka kurya kwa Paulo na Petero na Yohana na murumuna wiwe Yakobo ngo bari duweze sicyuhiro. Bati bana kera babaricaye. Bukanya gatoya umugore bazanye amasahani arimo gusa nta kantu karimo. Baburaye taho bategeye afunikira amasahani. Mwisahani hari handitsemo made ine shine gusa nta kindi cyari kirimo. Ngo arangize abwira abana ngo nimwigire hino. Abana bigira hino. Bati mwiton abana bafite inzara. Bwana sifiwe. Isengo baze gutereka korasi ari imirimo muri Yakobo. Aravuga ngo Bwana sifiwe. Heri mtu anayeamini Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo. Usifiwe.
Bwana nitakuona mbinguni. Tuweze sichuairo. Arakaririmba agasubiramo alalala odo badiba abantu bafite inzara obo ariko Imana niyo kwizerwa. No mufasha utabura guseruka mu byago no makuba. Niko Dawidi yavuze ubwo ngo yahungaga Sawuli abonye birangiye ngo aja kwa Akisha umwami w'Abafilisitiya ngo agezeyo bamumenyera igati ko bagoriyati bati uyu siwe wishe Goriyati bati niwe aho none icyo gukora ni mu mugote. Dawidi ngo aburi cyakora ngo arisarisha arawoga inkonda zamaziza ara ishati ya mayirobya. Umwami ngo aravuga ngo ese kuzanira umusazi tubuza abandi basazi nimukura ngo baramusora Zaburi y'18. Dawudi aravuga ngo ubwo Uwiteka yantabaraga duweze icyubahiro. Ngo yamanutse nk'igisiga ngo kijoka gufata icyo cyabonye mu mwonga. Ngo Imana yabwiye umwijima w'icuraburindi ngo wari munsi y'inkweto zayo ngo nuwibise ngo ibanguke. Bwana sifiwe. Duweze icyubahiro. Bwana sifiwe. Bandu b'Imana bakristo kwihanga abantu bareka amafungo bari baremereye Imana yo kuwa kabiri bari baravuze ko batazorya ijoro rya kane none ubu basigaye bama bariryamo bugacaba bafite babatura imibi bananiwe kwihanga ngo barangize imirimo ngo barangize urugendo rwabo. Mwendo nimeumaliza. Niko Paulo yavuze. Siko yavuze. Nyuma ya Frugia yakubitiwe Frugia yasanze abagabo b'abandi bikubanye umwami umwe babamuhanurira bakamurya ifaranga. Bwana sifi murabisaba 13 mu byakozwe n'intumwa. Paulo ngo ahageze wa muntu ngo yamatangira gukubitira ngo Paulo atabegera ariko Paulo ngo akiganira wa mutware ngo arikanga yumva ibyo atarumva ngo yamarangira ngo atangira kubabaza ngo sengirente ngo nakiri uwo mwami Yesu ngo baramubwira ngo izere. Bwana sifi izere z'abayuda ngo ziraza zirabwe tariko muracyategera Paulo mwebwe twamuvuyeho nta muntu cyumva Paulo ninde muntu witegera Paulo Paulo byarashize ngo baramukurubana baramukubita reglementaire biravuga ngo baramukurubana bamutima mu rwa nk'upfuye ngo abizera bakeya babisigaranye ngo baraza baramugota bagira izina ry'Imana ngo kubw'imbabazi zayo mugarura mwakuka kabazima. Paulo ngo arabambaduka ngo arangije ngo aravuga ngo reka nyure mu murwaje gusezera abantu abandi bati baragukubita barakwica bahagushirije none urasubirayo arababwira ngo sinogenda ntavuze ntibikunda ngo reka nyure mu murwa. Paulo ngo ageze mu murwa ntiyavuze ngo asanga amateraniro y'abizera ngo araba mama mu mwami wa Yesu Kristo ngo arabwira ngo ubuntu bw'umwami wa Yesu Kristo ngo n'urukundo rw'Imana ngo no gufashwa n'umwuka wera ngo bibane natwe twese na bene data bose. Ubuntu bw'umwami bube mu mitima yanyu bugwiriye cyane. Ngo arangije aja Antiokia. Ageze Antiokia wanasifi ngo asanga bizera abatekerereza imibabaro n'amakuba yagize abereka iby'inkoni yakubiswe imibyimba abereka inguma nyinshi cyane. Niki cyantangaje ariko ngo arangije arababwira ngo ntatinya ngo yamenye neza ko muri iyo mibabaro ngo ari inzira ariyo nzirigani bwami kuma ngo ashaka kuzohagarara ngo ahabwe ikamba. Inzirigana kumana ni mu mibabaro. Umureke yaravuze ngo iyi nkora mbona niki ngo kurimwe amaraso undi aramusubiza ngo ntuzi ko nanyuza uwo ninde wahanyuze n'umwami Yesu. Abizera ba mbere ba Abeli niho banyuze. Iyi nzira irimwe umuvu w'amaraso uwere ku ya Abeli ukageza ku ya Yesu ukageza ku ya Zekariya mwene Berekiya ngo bamutereye amabuye imbere y'urusengero baramumenagura arapfa arasambagurika. Inzira yo kugenda abantu bihanganye bamara
ikibabaje umuririmbyi aravuga ngo wabatinyutse ibyago byose ngo naza kurikira umwami Yesu, abemeye guhara ubugingo bwawe, abemeye guhara amagara yawe. Ntabwo ari inzira y'abanyantegekeya, ntabwo ari inzira y'abantu babandi bafata ibintu birahabiri, ntabwo ari inzira yabo. Ntabwo ari inzira y'abantu bashize abagore babo imbere cyane, bashize abagabo babo imbere cyane. Petero hagati muri yo ngo yabwiye umwami Yesu atuje, aramubwira ngo twebwe twasize byose, twasize abagore bacu, twasize amasambu yacu, twasize abavandimwe, ibintu byose twarabisize, bite byacu umwami Yesu. Bwana sifi, Bwana sifi. Yesu yaramubwiye ngo hano muzohembwa no mu ijuru, muzogira uti muzohabwa ubugingo buhoraho n'inshuro 100. Hano ngo mana tekereza inshuro 100 Yesu yabwiye ba Petero ko nta munsi dusoma Petero yigeze kohereza n'igitenge, ko nta munsi dusoma Petero yigeze kohereza nayo guhaha. Ese 100 yavuze ni irihe Yesu yabashaka kubikiza? ngo mana za kurisingira mu byakozwe n'tumwice cya gatatu, ubwo yasangaga ikirema imbere y'urusengero, yaramubwiye ngo turebe neza, ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite nicyo tuguhereza. ngo baramubwira ngo mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Bwana sifi, haguruka. Kiwete simama, ngo arabambaduka. Bwana sifi, ngo yishirana n'abahimbaza Imana. Abaho ngo babibonye ngo barapfukama baravuga ngo Petero na Yohana bagabo badorongeye mu mwuka, bene aba batameze nk'abandi bose, nimwe ba mbere muri aka karere. Petero abaha gasopo, arababwira ngo sitwe timuturere titurimo, ngo ni wa wundi mwarayimishe. Mbabwira abakozi b'Imana twadupfira, tuzi kwemera ko twe twabikoze, tuzi kuvuga ko ibyo byabaye ngo tuvuye mu Yuduma iminsi 5, tuzi kuvuga ko twarasenze ngo turinginga ngo ahita gumbuka ngo byara umwana. Petero avuga ngo sitwe timuturebe timudukeke, ni wa wundi mwaraye mwishe, ngo mukamuhamba Imana ngo ikamuzurira ku mwami na Kristo, ngo yicaye iburyo bw'Imana isumba byose. ngo ni ukoze ibi, ni ukoze ibi, ni ukoze ibi, ni ukoze ibi. Ni ukoze ibi. Igihe cyose tutazabona ko ari Imana ibikora, tukumva ko ari uko natwe twagize, tuzoba twigereranya nayo. Ariko nituvuga ko Imana yabikoze kubw'imbabazi zayo. Muri Yeremiya haravuga ngo uwirata ngo yirate kumenya ko Imana yari yabikoze. Umunyabwenge ye kwirata ubwenge, umunyembaraga ye kwirata imbaraga, ukomeye ye kwirata gukomera. Uwirata ngo yirate ko Imana ariyo yabikoze kubw'imbabazi zayo. Wihangana. Wa mugabo nari mbasimvye ngo umugore yegeranya abana, ngo ararama ashima Imana, ngo agitangira gushima ngo umuntu arakomanga hariya, naho n'umudamu ngo wari ufite kamyonete imodokari bya pick-up, ngo azana ibiryo bitetse n'ibidatetse, ngo ahita kubita urubuga aravuga ngo mumbabarire mureke ibyana, ngo Imana yambwiye ngo uzane ibiryo bitetse n'ibidatetse, ngo muhere kuri ibi byaje. Abwira umugore ngo subizayo ibyacu, zana biriya turye. Bahita bazana bya bindi, ararya n'abana, ahimbaza Imana. Imana izayumva gusenga. Bantu b'Imana, kwihangana kwagiye, nta muntu gishobora kwihanganira uwundi. Umuntu akuvuga rimwe mukaba muratandukanye, bamara ukwezi bataguhaye kuhagarikira, ukabura ugiye muri repondere bikaba birarangiye. Barasirimba bakunyiraho batunga intoki bati hari ikindi se baza bavuga,
kwihangana kwagiye bakristo, kwihangana kwagiye. Kwihangana nizo mbaraga z'abakristo zibahesha gutumbagira bakazamuka. Bwana sifiwe. Ubukristo utizi imbaraga kwihangana. Umukobwa yaravuze ngo ni neno la kufariji moyoni mwangu, ngo linanitoa juu ya huzuni nipumzike kwa Mungu wangu. Wani murengi unezerewe wapfushije bazagira ngo uri gifu, bazakunda ngo nawe wama wiyorobeka wamuza wamugira ucyo bazabahengamisha umuntu, abandi bamaguturuka inyuma babiri ngugiye kugwa kandi utaje kugwa nyine, ariko nawe wamubigira bakunda bavuge ngo yababaye, bakunda bavuge nyine ngo byari bimurimo ngo yaramukunda yaramugira. Aho siko bizabimera. Twebwe urugero rwa Kristo mu mitima y'abakristo, kumenya Yesu mu bugingo. Bwana sifiwe. Kumenya Yesu ni imbaraga zitsinda ibitugerageza byose. Yesu ni igihome, afata ubugingo bw'umukristo akabwinjiza muri icyo gihome. Nyuma yabwo imyambi y'abamubi yakumuriro n'ibindi bigaragaza biraza bigakubita bigasanga umukristo akaririmba ngo je numva mpagijwe n'uwo Yesu namenye. Bigasanga byose Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Yesu atakutosha agatosha, Yesu akabarahagije, bikaba birarangiye. Bikaba birarangiye. Iba urwaje gahoro, niba urwaje ibi bitaro birimo abarwayi bose, si uwawe wenyine uri muri ibi bitaro byose. Niba warapfushije, iyi misozi iriho imva z'urwererane ntabwo ari abawe gusa bari kuri iyo misozi. Bibiliya ikavuga ngo nta kigeragezo kitari rusange, ariko hamwe n'ibyo Imana ituremera imbaraga zo kwihangana. Imana ituremera imbaraga zitsinda ibitugerageza. Imana ituremera kwihangana. Kandi umuntu gukuramo Yesu ntiyihangana, gukuramo ijambo ntiyihangana. Ijambo n'ibyo kurya by'umuntu wacu w'imbere, ararya agahaga, yahaga agahagarara. Nicyo gituma Pawulo amaze gukubitirwa Makedoniya ahinduka inyama, arara mu ngoyi, aririmba bukerera. Bwana sifiwe. Inzugi zirakinguka, ngo bucye aravuga ngo nicyo gituma tudacogora ngo nuko umuntu wacu w'inyuma yosaza, ahubwo ngo umuntu w'imbere agira gute, ngo ahora aba musha, agirwa musha n'imibabaro n'ibyiza byose bigafatikanyiriza hamwe kumuremera ubuzima. Umuntu w'imbere agahagarara, umuntu w'imbere agahagarara agashikama. Umuntu w'imbere agashikama. Bwana sifiwe. Nabayeho secrétaire comptable wa paroisse myaka nkingahe, afata amafaranga yose kuwa mbere nkajya kuyabika, kazana resi. Kwezi kwashira ngatanga raporo ko amafaranga yose yinji, ntibambembe haba n'ijana, haba na samfu, bakayatekera bakajana mu mago, abapasiteri bakayagabura bose. Umwaka ugashira, icyo gihe nari narabuza homba ndaruha nimukira mu rusengero. Nagize imyaka 3 n'amezi 6 narimukiye mu rusengero. Umugabo w'umusilamu antiza nzoza ni huagirira mu rugo rwiwe. Nagaza mari iminsi ngahe ntazanirya ntazanywa. Muri icyo gihe
narababwiye nibwo narwaye ruheri imyaka 4 ndurwara mu mutwe ibishute biza ngakanda ucya amashira gatemba amashira yaruzuye bino biganza ngakamura ucya akaza tonyanga nanga kwibijana rimwe bwana sifi natekerezaga ko merewe nabi nkuwenda gupfa mutima kambwira ngo no kwibijana rigahurana nuko nanisigaje gato ngo mfe noja mu kuzimu kazabura ijuru mutima nambwira ngo ihangane utegereze ko Yesu azaza ihanga hayirwa uwihangane bimugaragaza bwana sifi ngo niyamara kwemerwa azahabwa ikamba prezesi cyubahiro bwana sifi muri ivyo bihe byarantangaje ariko ndabyumva uzi ko mbyumva ntawe mfana habigiye Imana isa nkaho yerekeyeyo habigiye Imana isa nkaho itari kumwe n'abantu bayo habigiye Imana ireka imibabaro n'amakuba biza ariko rimwe na rimwe Imana izibirekera abandi hari abantu Imana igirira ikizere izi uzi babandi baravuga ngo twebwe ngo Imana yaje ngo ni cash ngozani bwiri uwo mugoroba ngo ikabirumvise izi ko yoreza uwo mugoroba ikakubura ikaguhendesha udutangaza ariko abakristo bazima bageze ku musaraba Imana ikabageramo basaba kukubira bakinginga Imana igasanga idahari igasanga bidahari akaza bibaze se w'Imana wagiye he Imana iziko yaba makuba yaba imibabaro ntacyo gutandukanya na Kristo Paulo yavuga ngo bwana sifiwe ngo niki cyo tandukanya n'urukundo rwa Kristo mbega na makuba n'inzara n'ugusonza n'ukwambara ubusa niki cyo tandukanya n'urukundo rwa Kristo ngo nubwo numera k'intama igiye kubagwa ndagifite kwihangana no gutegereza ko Yesu azaza bwana sifiwe bafashe umugore w'umukristo bamuha abasirikare ngo nibaje kumwica bamugejeje mu kinogo nabikuye mu gatabo kitwa imibabaro y'abakristo mu itotezwa ry'abakristo muri Rumania igihe abakobwa bagazarimba ngo nje ndi umukristo bagaterwa mu ntare yamaze kuririmba arapfa ziramutanyagura ashirira mu mara y'intare nazo zirafa aborera ku misozi ntamva yibaho ariko yararirimbye aravuga ngo gakondo yacu iri mu ijuru kuma intare zaza zegura umugari imbere ye akavuga ngo ntanza ribayo nta miruho ibayo abaho bose ngo baguwe neza bwana se aravuga ngo ndi umukristo mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugabano umwami Yesu neto hamwe zahoranesha pamoja naye nitashinda yote hadi bagore Yesu yaravuze ngo sindagira isoni zo kwatura amazina yabo ngo imbere y'Imana n'imbere y'abamareka ngo ubwo azagaruka bihanganye baramyima bantu b'Imana toro ry'Imana imibabaro si inzira yo kunanirwa imibabaro si itwaro yo kuducogoza ahubwo ni impamvu itwongerera kurabagirana kugira ngo turusheho guhesha izina ry'Imana icyubahiro nicyo gituma Yobu yavuze bwana sifiwe aravuga ngo Imana izi nzira ndiko ndanyuramo ngo nimara kungerageza ngo izankuramo meze nk'izahabu mbirabagirana nimara gupfusha abana umugore namara kumvaho inshuti nizimara kumbararuka umubiri numara kubora nimara kurwara nimara gutonyoka ibishuti umubiri wose ngo Imana izankuramo meze nk'izahabu irabagirana Imana izankuramo meze nk'izahabu irabagirana Imana izankuramo meze nk'izahabu irabagirana bwana sifiwe yo arihangana yo arihangana kintu cyantangaje umunsi wa nyuma ngo Imana iramubwira ngo nasabire babagabo b'abashinyagu ngo imbabazi ku Mana Zofari Bildadi na nande ngo arararama
ngo atangira kubasabira, ngo yunamutse, ngo Imana iramwunamura, ngo yibuka Yobu ihagarika imibabaro n'ibigeragezo, ngo yubuye amaso, ngo ahita abona iza Yobu, abona ibya Yobu. Yakobo aravuga ngo abihangana, ngo mumenye iby'Umwami Imana, ngo yaherutse kugirira Yakobo, ngo kuko nyuma ngo yaje kwiturwa ibyamunejeje iminsi yo kubaho kwiwe. Kwihangana gutera kunesha ibitugaragaza. Buriya Satani ntitinya abakristo bazi kuririmba, ntitinya abakristo bazi kubwiriza, itinya abakristo bazi kwihangana kugeza ku munota wa nyuma. Tinya abakristo bazi kwihangana, tinya abakristo bazi kwihangana. Petero avuga rero ngo nuko ngo abarwana kuko uwo mwami abishaka, ngo nibabise uwo muremyi wo kwiringirwa ubugingo bwabo, ngo bagumye barwane kuko iyo abahamagaye bishaka. Nimufate ubugingo mububitse Imana, nimurangiza muze mufate igihe mu ntambara, mufate igihe mu ntambara. Baribwira Ananiya ngo genda usange uriya mugabo ngo umusengere, ngo nzamwereka ibyo azobabazwa ku bw'izina ryanjye. Uwo ni Pawulo. Sinzamwereka uko azonezerwa, nzamwereka imibabaro ku bw'izina ryanjye. Aragenda aramusengera, arangije kumusengera atangira urugendo. Ageze muri Efeso arwana n'abafumu, abakonikoni, abasumyi, abami, abatuzi. Umurwa wose urararangira, ngo bararirimba ngo Arutemi irakomeye, Arutemi irakomeye, Arutemi irakomeye. Ngo bakuru bana bajanaga Pawulo, ngo akaguma karaba. Abakuru umudugudu ngo babwira Pawulo bati wikwisuka muri iriya ntambara utaza kuyigwamo. Bwana se Pawulo yaravuze mu ijoro ry'umubabaro asezerana n'itorero. Kuva uwo munsi ntiyongeye kugira igitaramo. Kuva uwo munsi yatangiye inzira y'imibabaro n'amakuba, arangiriza i Kaisari, bamusora mu nzu y'imbohe, bamuca igihanga, amaze kubora, yaramaze gutobagurika. Muheze se cyubahiro. Aravuga ngo muzi ko naterwaga agahinda na bene wacu. Niki cyandanze Pawulo? Ngo naranzwe n'agahinda, ngo naterwaga na bene wacu ku manywa na nijoro. Nako gahinda kandanze, nico cyandanze Pawulo, nta kindi. Muzi ko ngo naterwaga agahinda na bene wacu, ariko muri iyo mibabaro ngo ninjiza n'umuryango mbabwira Yesu wapfuye akazuka. Ngo umuntu napfa amaraso yiwa muriho, Hakimana izombaza, Hakimana izombaza, Hakimana izombaza. Arababwira ngo nta jambo ribagira imaro, ngo nikeza kubabwira, ntabwo nigeze ngo nikenga kubabwira. Ahindukira n'abakuru b'itorero arababwira ngo muje muragira umukumbi w'Imana, ngo kabazobabazwa n'Imana. Muje muragira nk'abadakeneye icyacumi, nk'abadakeneye abandi baza kwirubura, nk'abadakeneye inyubako. Muje muragira nk'abazobazwa n'Imana, nk'abazobazwa n'Imana isumba byose. Muje muragira nk'abazobazwa n'Imana. Muje muragira nk'abazobazwa. Yavuye aho ngo aje Kaisari mu bwa Filipo, mu gitaramo cyabereye Gabaraza, ngo azinga umukandara, avuga ko nyira wazokubitwa. Pawulo avuga ngo uretse gukubitwa, ngo haba no gupfa ndavyiteguye. Uretse gukubitwa, ngo haba no gupfa ndumva mbishaka. Abanza kuvuga ngo aheze mu rugabangabo, ngo aheze mu rugabangabo. Uzi icyo nukora? Nimba ngo ndasanga umwami wanje vuba vuba, kandi ngo nimbaho ngo nakarye kugira ngo nkwize ubutumwa bwiza bw'Imana. Wanasifiwe. Nakarye kugira ngo nieneze injili ya Bwana. Pawulo yaragiye ngo yinjira mu rusengero, ngo ari kuri Pentekoste y'Abayuda, ngo akinjira mu rusengero, ngo iteraniro ryose risakuriza rimwe, ngo bavuga ko yazanye Filomene umunyamahanga,
ngo akamwinjiza hera basigiwe n'abasekuruza ngo bakurubanira Pawulo aho baramuhonda arahombana barafunagura kuwenda gupfa ngo ataka mugiye burayo biranga ngo ararohindura ikiroma aravuga ngo wewe musirikare w'umuroma ngo araza ngo aramubaka ngo anyura hejuru kuri esikariye ngo araba mama ngo aramubwira ngo mvuga akajambo gatoya yari yavunaguritse yaviriranye amaraso ahita ngo aravuga ngo bagabo b'Abayuda duheze si cyubahiro ngo arabwira ngo kundi siko narindi ngo narenganyaga ab'izina rya Yesu ngo naringiye Damasiko ngeze mu nzira Bwana sifiwe Bwana sifiwe twa tutagira ahantu twahuriye na Yesu wabaza abantu benshi ngo se bahuriye na Yesu he yo kugira ngo arabatishe wahuriye na Yesu we nta makuru bagira aho bahuriye na Yesu jewe nahuye na Yesu ankuramo inyota y'itabi nahuye na Yesu ankuramo inyota y'inzoga nahuye na Yesu Paulo ngo naringiye Damasiko izandiko zaraha inkota yari ububasha nari bufite cortege nari mfite abantu benshi cyane ariko aravuga ngo numva ijwi rivugira hejuru ngo rimbwira ngo Sawuli undenganire Sawuli ngo ahita avuga ngo urinde mwana urinde nanje nkakwizera ngo aramubwira ngo n'umwami Yesu urenganye amara gatatu atarya atanywa ngo batekereza ibyo ngo babonye ko adapfuye ngo abagabo 40 bagira bararahira bacurika icumu ngo baravuga ngo ntibazarya ntibazanywa ngo Pawulo atarapfa ntituzorya ntituzonywa Pawulo atarapfa mureka babwire no jambo ritoye bavandimwe mwihangane babwire ubutumwa bwiza data mbaye turuzi abisi ibuzamubona ngo runaka ngo azaguma kuvuga abantu ngo agatuka abantu muzamugira sengu tuka abantu bari cyo batwaye muzamugira sengu umuntu uvuga abantu bari cyo batwaye muzamugira ngo umuntu uvuga hari byo atwaye abantu se buryo mbabwira ugira icyo atwaye abantu ni wa wundi uba mu cyumba wihaye Imana utazuboneka wa wundi usenyagura imbaraga za Satani wa wundi usenyagura ubwami wa wundi usambagura imigambi y'ikuzimu habaga umugabo mwene wacu akicara ku byatsi yamara kama abihagurutsa n'inkoni ngo abarozi ngo batamenya aho yari yicaye yamara kama afata telefone ngo karabatuka bakamabohereza ku isi ngo runaka ngo azabatuka urya iwe nabo nico kimwe mwikarimwe ntacyo yunguye ntacyo atwaye ubwo bwami ahubwo abutije umurindi niko kuvuga ngo umwe karasakara undi karasongoza ibiti bose bagiye kubaka ariko ubwo bwami butinya abakristo batagira ijambo hano hanze ariko bagira ijambo mu cyumba cy'amasengesho ubwo bwami butinya abakristo basogongeye bakamenya umwana w'Imana iyo bavuze ngo mu izina rya Yesu kuko Bibiliya ivuga ngo nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru rishobora gusenya rigasiribanga keretse izina rya Yesu Bwana si izina rya Yesu na kwa jina lake Yesu kila goti litakunjwa izina rya Yesu jina lenye nguvu jina linaharibu jina linabomoa na Bwana si ngo bamujyane kudandaza batese kutazahunguka wagifu none tumukona twe twunguka bati none komalo wewe umuntu wikizeza abandi bose rugamba bunguka kera yewe nyawe none zitangaza ndi wewe uzamvura muzima ngo baramuhenda bateze zozo tugende baragiye no kunyasha ngo bashike bafasha amagi dumburi na bararitereye muno tukwerekeye abandi bazabungukira ngo agere batanga inama iraba ngo bagejeje hagati abantu bose batanze ibitekerezo batase uyu wako atavuga batuye n'umushitsi ngo ahita zamura ikiganza atase aho mwahereye ko mutigeze muvuga kuri Yesu ngo bamagwa igihumura bose ari Satani ari abadayimoni ngo barabanza baraceceka ngo bagarutse baramubwira ngo gasopo iryo zina ntiriza rivugwa iryo zina interdi ntiriza ritangazwa hano Bwana sifiwe izina rya Yesu rirakomeye risenya ibihome rifata mpiri rigakubita hasi ibyishira hejuru byose kurwanya kumenya izina ry'Imana izina rya Yesu
rya Yesu. Muzoga ibihumanya mu izina rya Yesu. Beze sishubahiro. Haleluya. Hari imbaraga zikomeye mu izina rya Yesu. Jina la Yesu. Yesu ni furaha yangu. Ni imbaraga z'abakristo. Nitware abakristo ku rugamba. Bwana sifi. Uzugira ngo tugiye twicara ku gatorero. Uzuko na runaka nawe yabaye gito. Pastor gakuriya muracyumva se yuzuzwa neza. Ugize ngo aricyo dutwaye bwami bwa Satani, ahubwo ko turabukorera nukuri kw'Imana. Ayo magambo tacyabutwaye habana Satani abaraho ngo abungura ibitekerezo. Biravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Bwana sifi. Abana b'Imana. Bwana sifi. Salomo yubatse urusengero ntirwasakuza ngo byacirwaga mu nganzo ngo bakazana bomeka. Bakazana ibintu bomeka. Abakristo bazabaza bomeka ntibaza basakuza. Ariko muri bo umuri byaravuze ngo mimi ni chombo cha Bwana ndani yangu muna amani. Muri bo hari imbaraga zisenya ibihome. Hari imbaraga zihindura ubusa. Bwana sifi. Tuzi ingabo za Satani kujya tudutarama. Bazi umugabo uba mu Imana, bazi n'umunebwe, bazi n'umubandi. Nukuri kw'Imana isumba byose. Uzuhagarara Satani arabazi. Azaba mu Imana, azi namaze abagira gucya pure. Azabagira imbaraga z'Imana. Azabasenga mu kuri no mu mwuka. Kuko mukwiriye kwihanga ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzohabwe ibyasezeranijwe, muzohabwe ikamba ry'ubugingo. Yesu aravuga ngo nibagukubita mu musaya uzogera ute? Uzobishure, uzobange, tugaswe kubaramutsa, mutandukane. Yaravuze ngo uzohindure n'undi musa, ngo bawugire ute? Bawuzinzure. Ngo nibakwaka umwenda uzogera ute? Ngo uzobahane. Duheze sicyubahiro. Haleluya. Aravuga ngo Bwana sifi. Ngo nibakwirukana mu mudugudu ngo tukarwana uzove muje mu wundi. Ngo nibakwirukana uzaje mu wundi. Aravuga ngo ndababwira ukuri ngo ko mutazahitura imidugudu yose ngo mutarabona gutabara kw'Imana. Tumusorangiza Imana itabiyesha icyubahiro. Bwana sifi. Mugabo mweri yaruguru wacu baravuze ngo ateye umugore ndamupfakazi. Naye ndari yatewe na pastor wungirije wa pastor ya mamugabiri nka ngo amara yamuga ati inda tuyishire kuri runaka bati sawa. Ngo amara mabaza bati ninde wateye mwinaka titilere. Bati wateye inda yewe. Jewe ahombera. Roho yangu ni mali ya Yesu, maisha yangu ni mali ya Yesu. Jewe inda. Wahite bamagaye umugore kandi umugore yavuze ntibazaswa kubaza. Bati ninde? Bati niwe. Bati turamuteze atuviranga yere atugowe garagaze wa mugabo yamaceceka. Muri niba turakaza kare. Bati tuvemo simvamo, turwane sindwana, dutambuke. Ni wewe garero si jewe. Nijoro Bwana sifiwe. Ngo agasenga kavuga ngo Mana yaje. Esige nararaga mvuga zaburi z'amazamuka. Niko baza baterinda wa Mana. Sizoburana sizosakuza. Fitumburanira ari mu ijuru ku Mana. Muri byo yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana. Fitiki fite umuntu uvugira. N'umukuru w'abatambyi. Titwemerewe kwivugira, titwemerewe kuburana. Umuntu wese azaburana icyo yatakaje. Siko kuri. No buranira ikoti ryambaye. Hari uwo riburana, noje kurega ntibomfunga. Wo burana kuba apotre muno, hari wabigukuyeho. Wewe ngo ni apotre none ngo mudushira urubanzaho. Nindi wagukuraho ntawe. Umuntu wese azaburana icyo yatakaje. Umuntu niba agenda yisigura ngo yenda umukristo nuko aba yabutakaje. Undi yavuze ngo je ndi umukristo apana wo mwitoro rya Kristo kwisi. Wahe wa mu mutima. Kuko sigaye kunda Kristo. Icyatumye afa yazize jewe. Bwana sifi. Bwana sifi. Bwana sifi.
wasebye iyinga wowe niba turi akazinduka n'iyinga akaba arahari aratuza aracaraseka agubwa neza. Muri Petero aravuga ngo niba ntaca imitima yacu iduciraho urubanza ngo turatinyuka kuza imbere y'amaso y'Imana ngo batere gakorasi akumva Yesu ubugingo bunaje we akarira mu mutima akaza yihanagura ari nyuma. Abanego bati dore asigaye rwarira icyaha cyaramurenze afite ishavu yarababaye ko bamwatse upasteri. Reka nkubwire isi na Satani wogira inama bakakwaka ubupasteri ariko dufite amabuye y'agaciro ryabuye ryahanuwe n'abahanuzi ryafundegejwe ririya mu bugingo tuzoripfana turyiyorosane nituzuka tuzarihagarara imbere y'amaso y'Imana. Iryo buye ni Yesu umwana w'Imana. Yobu yaravuze ngo umucunguzi wanje nzi ko ariho ngo amaherezo azohagarara muri isi. Mubiri wanje numara kubora zareba Imana uziko uko tatugira ngo ni mumuzane hano bapime ADN y'umwana ngo barebe ko agira ni nimero zaje ngo ni mumuhamagare ngo avuga hantu twahuri ngo ni muzane hano ibara avuga ngo simbura ni wewe oya turwane sirwana dusohoke tujya muri ndi kanisa sindimo yewe iyampamagaye niyo kwizerwa. Bwana sifiwe. Hagari yaravuze ubwo ngo yariraga ndashima yararira wo mugahinga kanyaga nambe bari hafi yo kuba deshydrate agiye gucikana umwana agiye gucikana ngo mutanga wa muntu yotera ibuye ngo aravuga ngo umwana nabyaye atagwa mu mugongo umwana ararira nyina ararira batangiye kugwisari ifarije mu kanwa agiye gucikana ngo amarira arazamuka agera ku Mana. Imana ngo hereza marayika ngo arazabwira Hagari ngo urakoreka uhagariwe ngo zamuka usanga umwana ngo ageze asanga Imana yafukuye iriba ngo ry'amazi menshi ngo aranywa n'umwana baranywa. Bwana sifiwe. Ngo arangije aravuga ngo indebeye n'aha hantu we indebeye n'aha hantu indebeye n'aha hantu. Umugabo baravuze ngo indebeye n'aha hantu kandi simbonera n'aha hantu kandi zontebera kandi zontabarira. Bwana sifiwe. Niyaunga niyaryama kuko yavuze ngo nzahagarara ku munara aho ndindira ndandaguza hirya no hino ngo ndebe ko azasubiza ku bwico namugangiye. Nitasimama kwenye munara musimwana agiye kubwiriza hano naza mbwiriza ijambo hejuru yo kubabarira. Umugore umwe arangwega aramwe ngo tuye mu waje turagenda dushitse arambwira ngo ukoze ikintu mu buzima bwanje ntazibagirwa ngo urabwirije mbabare ba pasiteri bacu byageze bitarambwira ngo icyambere ngo agishakana n'uriya mugabo ngo baravuze ngo umugabo suwe ngo ni shari. Ati cya kabiri baravuga ngo turwaye sida nabi wacu barampararuka mu buryo negeraga n'abandi bakambisa ku ntebe. Ati ndibura bukeye mfusha wa mwana wa mbere habura baza kumuhamba inshuti z'umugabo bene izi zisanzwe abarizo ziza kwimba baranga ngo ntibo bambira umwana ngo n'umwana w'umupagani. Nyuma babikurikiranye basanga umugore nindo waye nta kandi kantu kigeze kubamo. Babikurikiranye basanga nta na sida bagira. Babikurikiranye basanga byose ni binyoma ngo ntibaza no kwihana. Arambwira ngo bazababwiriza muti mugamwe ngo saba bandi ko barakorika batega amaboko muti mugamwe ngo ariko ntibaza bagira isoni ukutubaza atari kuravuze numva muti murambwiye ngo babarira abantu dutegereje Yesu ko asagaruka. None aba pastor ndababariye bwana se adeze sicyuhiro ndababariye bwana se birashoboka ko umuntu bomwegeka idosiye y'ikinyoma. Birashoboka ko umuntu bomwegeka bakamwikoroza inkono y'amakara. Elemwa bigeze kudufatira ahantu baravuga ngo hari umuntu warepinze kurepinga baravyumva wafashe umugore wandi ku ngufu. Bati none nindi batinyura muri abo bakamabaza bakamfata batese suyu abo barepinzwa abo bagore bakavuga bati suyu nguyu tukazunguruka bagasaba kamankura mu bandi bati murebe neza ni bataruye bakampindura bati siwe bagasaba bakaza basohoye nkakangaye mu bantu baro bakanjana hanze ni murebe neza ni bataruye
siwe bagasaba kanzana bati murebe neza bati siwe data aramburanira atsinda urubanza Beze sichwahi haleluya Bwana asifiwe bilaga mu kundu Uwiteka kuko azayumva gusenga Dawudi yaravuze ngo abanzi bari bangose inzira zose ngo nasabye Imana rimwe Imana igira gute ndi Imana yumva kabiri ababishe ngo basuye basambagurutse ngo banyura mu nzira zirindwi ngo bamaze kweruka Dawudi aririmbira Imana we Dawudi aririmbira Imana we aravuga ngo Uwiteka niwe gitare cyanje ngo biteye ubwoba bya nijoro ngo ntibizagira gute Bwana asifiwe ntibizantera ubwoba ibiteye ubwoba bya nijoro mfite umucamanza n'umurengezi kuri data wa twese nimutuze data arahari kandi azaburana kandi agatsinda urubanza nijoro wa mukobwa ngo abona inkota marayika w'Imana ngo ahita azana inkota ngo aramubwira ngo wagakobwa we ngo iri niryo ryanyuma aje kugusezera ejo mu gitondo uzohaba gubike mu materaniro ubwira abantu ko wabesheye umupasiteri w'abana wa mugore we ejo nibwo ngo akazamwereka inkota ufite marayika w'Imana irabagirana yakumuriro kaza ndasona mu gitondo wa mukobwa akoze iki yahise aherefo abantu bose arakoranya nigitangaza nabeshe nakise gute ninga pasiteri yasubiye ku gatuti aravuga ngo ni inama ya runaka ngo akeneye gusigara n'uburevera ni inama ya runaka uri mugore ndamuzi gutya yaravuze ngo umugabo we n'umusambanyi abwira abandi ba pasiteri ngo uyu mugabo azasambana umugabo araseka ntiyaburanye arahaguruka umugabo aravuga ngo Mana yanje niba ari wowe nzanambaza ukora igitangaza ku buzima bw'uyu mugore n'ejo mada tugende neza amahoro yamajana nawe umugore ati nje majana nawe tujane neza madame wanjye ngo baragenda bageze mu nzu umugabo asigara mu cyumba hasenga umugore ngo acinjira mu nzu yamatuti ku mubiri arapfunyarara akazagira ibibyimba bimeze nk'indofa n'iyandi bindaha arataka amaso aramirwa aravuga ngo mugabo mbabarira umugabo arasenga ngo aje gukira atangira kuzacika intoki zimwe zigacika Imana iziburanira abayo Imana twese sicyubahiro haleluya Imana iziburanira abayo iyo bagize gute iyo bihangane bibagerageza bagategereza ingororano kugeza aho Yesu azazira iyo bihangane bibagerageza